Hello everyone, welcome to Russell Live Discussion. Pareng na chathajariba Russell Live Discussion asiki manga suba episode asida saruk yabinai gi hajirubda masagi achinba thabuk kaya kaithokpiraga yabirapoi damakta Sir MD Amin Indian Navy bu Russell Coaching Institute ki maikai degi taram okchari amusung thagatpa phongdokchari. Aduga yengbiba viewer punmak pusu thagatpa phongdokchari. August ngasi ekhoina discussion tawgadaba topic asi how to qualify Indian Navy MR amding SSR haiba topic aduni topic asiga mari lainaba wahang viewers singna hangning ba leirabasu isagi wahang adu comment section da ibiraga hangbirakpa yagani sir discussion asi haunaba tawjarage ahanbada sargi educational background amadi samlappa sargi punsi warida wafung khra thambiyu Ma'am pun untuk ahan mereka salam tauzari loyana Russell Coaching Institution asigum laba yang nomor ibu discussion ama ibu yobi nama kita mereka invite to be request so igi mereka deal yang live apa bani igi website igi kayak orang pun kerana ma'am dah deliver tahu information kerana piba kita jam pibi besi kita mereka Russell Coaching Institution boina third untuk seri ahan bermuktada aigi introduction aigi waibo afam thamdringai da viewer singda ina hygienic bade aikoin ngasi discussion to kaduri basida hen effective oina kana ba phangna bagi damakta atopa isa isa gi viewer singi isile na natraga group adom dom riaw group singda links link asi share to biraga paktang na hena aikoi gi information asi yohan ba mateng pangbina ba damakta viewer singda hygienic aigi introduction hauseragi ai samak MD Amin Kauze ai santel lagin hauser Indian Navy da leisure ai gi rengna leading medical ne aduga ai gi oiba creator ai gi punsigi oiba ahan ba just education background arga de ahan ba class ai koi lekai oiba siwa high school high class 9 10 tam jarak pani aduga class 9 10 tam matung da 11 12 se aseng bagi de Maya pan en tom cho higher secondary da tamba ho jaram adubo karigumba ina pen da kaigum khara le bedagi aina hena phaba education aina ohenung budu oi da bedagi aina amuka halaga in bazar da salaga koi CC higher secondary school da e amuka 11 12 halaga tamjake adui matung da ina graduation CTM college da tawram bane Graduation DM college the to basi loi dringai da ina Navy gi si SSR gi lak pasi da try to raga khalak pa de kai Navy de sang jabane adu matung de Navy de sang matung da graduation de so ko Navy de sang matung da graduation approval law raga lotion bi aya ba distance learning da adu maina distance learning de approval law matung da ina graduation solution jabane asun na ai education background ki de sumaina laikre adu matung da ai ko Navy gi Navy de sanga matung da so aikoina tawbiya ba thabuk amrum lady samna ikanda Navy de sanga matung da commission wardi NDA gumba tare commission wardi gum ke gumba aiko exam kya aiko gi ab for what to na ba ta punsi si lady ba aiko SSR sanga SSR adum laigen haibu lai deba Navy de opportunity ba am period aduna NDA gi thak ta lakya ba adum ba aiko CW exam haina amasu lai adum labe exam to so I try to zaki exam aiko gi written test the qualify way adugo SSB they qualified way jawdre aduga masita natna ina ek khon jaram bahar gade project so khon jari bahar gade civil service ki so adum by justagi online coaching sahi ani allow jare aduga adum phone jabado khon jai ado project ai lai diba ai gi military da lai bahai badu way bene ai gi time maintenance ta kitang wa banu ga yam kan focus bi ngam da ba way de civil service ko na de sumaina leisure yam nuai jare sir sargi punsi ori tab da nuai jare adu makhata poina sir sargi sarna Indian Navy MR amding SSR asi thaba yabagi eligibility condition adugi detail oina haibiu sir MR han badai saurang MR gi maram da haijege MR se metric ai thara matung da metric exam se pass toro matung da natragana metric se
just thakra matung de pai exam che haidok ngai da dum ai appear ke de application de thajan bi ya adu haidor matung da magi darkar ibu marks de at least 50% mark oi ke dabne ba magi aggregate se first they kun adu magi sahi sina 17 half tagina 21 adu ki sang do oi ke dabne ba mai sahi 21 hen khra ga di koi atopa service da bodi koi no extension OBC ki adu da lai bu sida di lai tre aduga atopa magi MLR ki oi ba hojiki MR की दरकार लेबा हाइबसे कोई की केटर थोदोकपा तोप दरकार लेबे सिमाय हाइट अदम दरकार लेने हाइट से कोई ना चारकपा माई नॉर्थ ईस्ट को ने दिखरा अदम 150 to 53 अदम अदम या बने 50 152 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट को ने कितन चांस तो पिए कितन कोई ना फेस के हटर येंगे अदमाय तो अदुगा सगी MR की दे चारकपा हाइक रिकॉर्ड SSR की हाइबसे SSR की सिना मुका सगी 10 da ya ki asa MR da 10 da ya ki SSR da den ko 12 da ya ba 10 da ne ya ro 10 tha mi na 12 tha da ga ya ro 12 tha ra matung da hai do singai da so dum application tha da ya ne ba 10 plus 2 se tan atop ha degree da wa sahi hum ge ko ge electronics kumba na traga na BTech computer science kumba da ko degree to ba le na sahi hum ge ba adum ba da so dum ya ba tha ba somna ai kay hatare +2 to hode degree tawrakpani natragana diploma tawrakpani yaroidra haibudu diploma tawrasu kaygum man toriba pottu ekoi kay hatare information gumba natragana computer science gumba sumba electrical engineering gumba sumba torku wargade moisu thabi ay do sahi de sai do samana sahi 17 half tagina 21 thoba oigedaba asi manung da thaba oigedaba SSR ko atop eligibility asai fitness ti ado asai hari bo modra to morne ado ina ne salak pa koi kai da na presentation na hapetang har na tragan ai kai link do link to an koi youtube sigi kai da description do na link do ado so thar ga ba do thar age da kala bo information sing to plug egna kan pula high ta da kito da biya da asai link information do so me am he na mamuta high aseng be de koi na wai sana re presentation ka hek tawraga pajan hargan me am he na wipe do ekdam to asai gi presentation do koi na taw do hojik comfortable way travel detail in detail pa na yeng na gi damakta description da ham no tawra se ba do am so ado description da me am chang yeng bio aduga detail lo loina phanglagane sigi Yan nungaijare sir makha ta poina Indian Navy gi MR exam asi syllabus ki matang da detail oina haibiu MR gi han bai haije ki MR gi syllabus ta han first ke gol share to jarake share to ai ne ya ra ma share to share to ai tere wan de ko lage to ya re siro share to u pra me am siro first ai koina lai ri po che MR gi wena syllabus se MR gi so first six syllabus yeng ding da ina haije MR oigera SSR oigera stage exam stage se ani thoge ba exam first stage the computer based examination level aduga second stage na amka koi written written neba adu pumna maxi multiple choice angten goi bidore se adu ahan bi computer based examination se siga regi ani subai siga syllabus this around the man aneba ahan bi si qualify oira mutung da physical check to mutung da asai gi written examination se am koi koi na ke to clear to mutung da am medical finally check to mutung da koi mai pak pai bi oidore ne ko adu sigi si kayam yang lagu supaya sorak pai high jera ke syllabus ta maru ina darkar le se maru ina ko ina mathematics mai ko hapetang si sing to sing dia ta bam ya hapete ai ko gi han beda MR gi han high ke syllabus ta sorak
MR syllabus the lady was science type of compulsory the science the basic and then class 10 level the science ki basic things yadum hangani remake some compulsory and mes ki basic hai tare so yamna luna ke SSR da hangmara dum hangro MR da class 10 level hangani class 10 level example when profit ke profit compound interest natragana distance natragana nupam na thabak suktora mer nupa to amna thabak ani to bunga mali topa haidi nupa hum janga gani thabak tu nimit kan lo sen bunga bani haibuna singba asugum laba haidi yamna tough way da question simple question ai tare class 10 level ke dum question la kani adu duga topa general awareness haibam so legani general awareness me yamna dum khang nera general general awareness da maru ina ko yamna sina su tough way bang way am simple way question general way question adum ha kani masi akoina samna kan asagi MR gi ko in haijeri bas MR gi science ki haibas in class 9 10 level gi se akoina ketang mamuta na pabibo ergade aigi wakalon da science to ina adum yamna tough way da brain khanje adum line of pass do bunga ngoden khanje adu ten math cd akoina 10 gi 10 level ha kanena 10 gi class 10 gi do paru kanda yaroi da khara lei dia maruina class moina ha kadu class 10 level haimni aba syllabus to class 10 ga manani haibana te aba level to class 10 level ha kan haimni aseng bagi class 7 8 ya hobraba profit percentage lagi koi work sum ba haita maruin class 10 8 7 8 ya riba adum ba sindri gine to aduna koi sumain khallaga haidi adu karai de siya hobun ko mai to no do fazana khallaga paana phone of the like to am darkar le rakya hai adu na jasam am simple hoina in syllabus am so ke asai ge koi description da adu am se share to na bai hai jage adu ga koi brother re akata hai jage adu am se ai ge ngon de le syllabus ai mon thajala description da to hal lage ba ko adu mayam mu ta na dum yang pyare adu am le re adu MR gi ona pet sigi sam se like ko adu ga SSR hype se dan kitang koi gi MR dagi kitang ketok pa amale SSR gi dasu aina adugi syllabus dasu ai adu machine ai haijara ke kona sa share to bran share to bo SSR gi dadi asai gi ahan beta koi social science yaw kitabra kai dadi I have beta ko yenge ko consider le do asai gi SSR gi dana asai gi MR dai mark hai kitamal MR dadi mark so yang khai oi kibto SSR dadi mark jam wer kaneba mark jam wer kadop se first koi math mark 25 layer neba are science ta mark kun manga layer ni are general awareness ta amka mark kya layer ni 25 layer neba social science ta amka mark kya layer ni 25 layer ni so man 25 mark ji pull punsi laga 100 mark wer to neba 100 mark sida subject mari sigi mark se magi average haiba malayaba average samna kan around 15 mark ki mong dalai bini atu ha direct fixed thing haibidi ata ba 15 mark ki sang dalai bini atu subject kodi mo 15 mark ki aba adu ki sang du phang gadam ne kaigum subject ama 25 phang yen khalase adu subject atop amuna sumna gi tara ka phange adu raga di subject ate ate du full phangro subject amana pass to da maram waraga ma fail oi bi ai adun average the subject kudimak se sab manana pass to gudam ne pass ma name gira wangira pass te to da bi ate subject mari mak subject amada asa am khak fail oi kana dum ya ate so mine sigi is computer based han ba online test to gudam ne adu matun qualify matun da am written exam to gudam ne adu mine to gudam ne adu sigi oi syllabus sa ta syllabus na koi first plus 10 plus 2 level da hang ane 10 plus 2 level jeda koina kamba question ahan science ki hiring kale science ki normally 11 12 ke tum pa be are 11 12 ke koina pa adu ki syllabus to so detail do tum be are ke to description da wodi phangani ko aduga maths tana maths tana 10 plus 2 ki direct exactly hojik powder level hangre trigonometry gumba
ayam hang ada integrity kumba this question lak pe algebra expression kumba so hang pe adu bo akoi syllabus adugi level 10+2 gahang ani adu +10+2 gi akoi lyric se si be se like sum badagi so dum lak ko si am yaw ai sam aina maths ama aina manipur board ta aina direct mark hum puraga ram manga puraga aina 12th ta e kiba hot kiba angka adum bani hum aina ke SSR exam ta direct yaw kiba exam exam aduna aina khangje bada class 12 ki 12 ki lyric se sidagi yang yaw pia ni thaje aduna adugi mong dra hosik matam tu ni kitang science body lai re ne adu update oira ba khoi ge syllabus sing ha tare adum isan khara su nei na body da kar nei se ha sinata adu doga sai time bound haibam ai hairak nu jam male sai khoi na class 12 के एग्जाम था कन मार्क 35 द मार्क मंगा पु बदो मिनट 35 पीदना अदु दुगा अखोइना मिनट 35 सितम नि वखन ग से खल्लगा पाने ई बनेबा अदो हाइ रिबम मतम से सुबनगी क्वेश्चन चाम सिदा सुबनगी पुंग अम्मा खतवरम बने पीरिसि नत्रा पुंग अम्मा पीबसिदा क्वेश्चन अमदा आइदि मिनट फो फादे मोगनेबा लेद पोसे adu era batar de sai khen tough way si kari dana kana lu bagi na tewa tough way si akoina time do manage to bungam da bagi ne ba aduna akoina sigi pa si plus ain hain syllabus di mayam ayam do khangna ga ne ba syllabus si ni ro khangna ga ne adu bu kwai ni moi tough way to si kari dana kanda pare na leiraga laitho ga lei bado adu dina tough way laktor ne ba बारगा हंजन प्रैक्टिस तौर मतुंगदने बा मकोइना माइ पाक पाइबो दो प्रैक्टिस सि तौदब तारगदे जे टाइम मैनेजमेंट दो मंगोंदा वालकने मसिने सिलेबस तौर yam nuai jare sir makha tara poina viewer dagi sir question am tlo pacharake mudan share session sir question am hangjal sir sir navy oreba matungda promotion ka bagi maung si kam do bano sir Navy or the promotion ka bi mong se normally samna kana Navy the sang si entry ai na sai hai do ma SSR entry hai bam le re MR entry hai bam le re natra re atop SSC the sang pasu le re re NDA the sang pasu le re first ai SSR amasung MR ki maram dai SSR amasung MR se non commission officer ade commission officer oite ba SLR hai ba high SSR amsu MR sanga matungda magi ke haitare basic training haibam lay basic training si silkar tawi adu matungda amka magi hangiba branch to gi matungina professional training haibam silayaba professional training si tawra matungda loira matungda within 1 year 2 years manungda promotion am kaya yaba high promotion si matungda within 2 3 around 3 4 years ke matungda man ke gumbam haki physical fitness se adum oizaraba physical problem lai traba regi magi atop problem hai tare medical gi oirona tagane any problems lai tabo gade normally kafam to eba next kai rank hoba adugi matungda tam competitive sla eba aigi samaki next rank kana vida makta houses level rank si kana vida makta akoina online exam ama thayeba navy manungda akoi masin navy manung gi exam se khalla matungda amka professional training ton ba aina sai ka tha diploma da tawla su yare adu bai diploma de tawde to an se tha taruk ki tawra matungda tha taruk amka practical ki ta lei ba du amka tha taruk lei matungda amka tha taruk chatpa sumaina tam tharuya ba ko ado haiba han bigi promotion ani cd automatic adum karai kai guma medical amasung physical fitness oi batara ba duga masagi oi ba disciplinary action natra problem kai guma lei tabata argadi ahan rank 1 and 2 haitar cd automatically lakali aduga mathang degi de exam tha ban competitive oina tawe mathang competitive asa exam ai thai hai ba do adu mo tharaga ahum lakum kai guma pass akoi gi medical gi oina de ahum lakum ba halla thara pass to de targadi maha kai to rank ka bi atre mana sai phangki bu rank do dum lai khagane rank mathang ka bi aroi
aduga sahi trang adu masa matum tana tok ta biya roi makte aduga high river rank leading medical high in high river sa sigisi kara matung da matang PO petty officer ka ba ta petty officer ka ba se sigi so akoi gi minimum gap akoi gi rank ka matung sahi mari gi sang le sahi mari gi sang se oira matung da sai gi ai gi DO na division officer na head of department na aingonda aina toriba thabaktugi matungina makoina pirakpa point do adugi matungina aigi promotion se thuna kane na heta sahi ahum mari sudringa taklana sahi amada ani ka abdi yadde ka adugi de mai limit am de gap am de laiti gap sigi matungda yam thuna ka bhai mama khitang tap tharaga sahi ani ahum matungda ka basu yai tamangam de adugo ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯨꯅ ꯀꯥꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯨꯅ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ SSR PO ꯄꯦꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯄꯦꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯛꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ adum my chip petty officer kaba de mathanga master chip petty officer kaba so I sum lak torne ba adu chip hob kaba gidi normal mi amana masagi fitness pano leijaraba medically problem leijara like haidi leitraba dagi masagi disciplinary any haidi problem leitraba oiraga de adum chip hob adum normally kana ya adu matungda master haidi master chip petty officer hairi pa masa bhai si kaba gi si de amkasu yamna kai hoine yam competitive oyaba ana kabasu waba yawe CM aikoina sai SSR amasung MR gi haike ko aduga NDA da sang pakangbu gi haike NDA da sang pakangbu sina sahi mari bi moise kai to training to ne ba INA azimala kosi da ma hoise training to ne sahi mari training to matung da makoise just sub lieutenant de hone ba sub lieutenant ki lieutenant commander mo su asai ki koi to ba mong da am tak dam la kan aduga asai ki atopa amana makoi ki NDA kambu si permanent oigani aduga asai koi SSR amasung MR high basi su permanent ko we permanent way ba heta marakta tok pa high belate sahi tram koi ki lain ki ba sahi tram apo si SSR amasung MR sahi tram apo to bia ane adu matung da sahi tram ai matung da toning to ani toning dire makha ta utogi hargana amka request to tarane aduga sahi tram ai mal to adi koi pension phangaroi sahi tram nga suru matung da tokada ba aluka na pension si phangdorne ba sai ki NDA kambu da chuma ki sahi 20 rangani 20 adu photo uta batar ga de marak to adi amka pension phangoi 20 photo ro matung da to ga de moi pension phangane NDA do officer wer to ne ba aduga sigi NDA gi officer MR SSR gi haiba mal laikra matung da atopa SSC entry haibam chlai de ba SSC entry har sidi kamaito wekanda short service commission moi sidi sahi manga gi tara ke toraga chang ba kambudi makoi di permanent oi khidap sia permanent oi khidaba oirga di makoi go pension laite makoi su chang podo badi B Tech loiraga natragana akoi degree am paraga haita maruena engineering sing sang eba saigi ke de SSC de SSC entry se de agro makoina asai B Tech lo sangam ni na promotion bu tak thuna lieutenant da ka ya promotion hai sub lieutenant hai se mayam hai ti kai no gyan ta da se sub lieutenant hai se na pai gi niem bani mathang da lieutenant hai se na kitang wang bani sub lieutenant hai mathang ne adu asai gi SSC da chang ba kambu se degree am pa sangam ne na makoi de asai INA da akoi sahi mari training to rubi darkar leitrabne na makoi de tha turuk ki oiba military training am to daklan lieutenant hakal le sub lieutenant te thuna adu matung lieutenant ka matung lieutenant commander ne kar matung da makoi gi even commander fu ka dingai da sahi tara sida kai gum moi se makha tawthabi abagi permanent ta da batar ga di akoi Manipur regular haiduna regular ta ba inga haibido aduman permanent ta da batar ga di makoi se out of service la kane makoi gi oiba pension di laite ba adubu paisa di me am phangani sei tara mu wen to ko da adum mapun si do ko na no dum pi khada ba ne ba
sumaina SSC gi oina lere NTA gi haikre MR gi haikre SSR gi haikre aduga amasu technician double A na ama lei music te adu lei tre phare masi sing sini sarakpa yam nuai jare sir makha tarap oina sir MR amading SSR exam asi mai pangai damakta prepare si kamna tawgani sir sigi detail oina sir MR SSR se mai pa no bidam ta andre MR ge haijar ke MR gi se class 10 the class 10 level the base taro hamba question first the computer based question where to ne ta adu ai hanba khangwadi ayam khangam gadu adu mun han nauna lakba satra sing de samam na ba computer based examination sida computer to kamana seasonally khangda ba kamana login tawni khangda ba nadragana computer to pambagi ai habit to like the number comfortable way to bidagi khangna I bangam ba hoda ba nadragana mangona uncomfortable way na maram waraga haitare mangona samam na ba am thokpa adu am yawbne na first computer based case exam ko mana tha dingai mang da katang practice kumba to bi ai samna kanda mobile da or na masai laptop le de the computer le de kwai phare adu mana kitang practice to bi ai adu first ni ko in har just kai gumba already haini krami sing de phare adu kai gumba han ba theng na ga mi du gi oina de soidna already soidna to na phai na tra adu du gi matun na sai soidna ba han just to ga mi de kitang adu han bi ang tung the second step to like do se kai no ai kan da sai gi tel level gi da paga da some first quite maru tel level da paga da maru bi loi noi aina hek hygiene go tel level and class 10 ge ta paru bi yaw ne adu oi roi ta ne magi syllabus ta sang liba masak sing do adu ne paga da se sang na kan da aina sai ke class 7 8 ayam na yaw bane se ke question type se profit loss kumba ke kumba sumba gi ma tang se ayam class 7 8 yawri sising se paraga haibne line haibne hojik dak tak badane dak haigine yam live ne live ba porchi kamai to re kanda line le to pade gi sai exam matam sida holak pade di live ba phone na bena sai minute ama pi bida minute 10 lo thokiba minute 5 lo thokiba aduna maram boiraga kamai to re exam lo ibde exam timing lo ibde question chama khungbu de question kun katte khumme kunsa katte khumme to weba aduna masi thoktana ba maths ke wena quite darkar is practice syllabus ka sana practice hanjin practice to darkar yam thuna aduga quite shortest way solution si khangbe han the first the basic to the khang darkar lai re kamai to ro masi tar kadam ne aduga khanga matung da shortest technique si am koina thibam darkar lai ba aduga quite thuna angka si hot pangam quite thuna result si putok pangam high se with accuracy see first quite maru way adu sigi accuracy is quite full practice plus amka smart study I am actually smart studies I am me am sadum khang na pon smart studies la even ever me is like se pung tara pai kun pai ahing tumak ta kui ekadum high wadu ga like na suma hei tap se yaw bane regi na tragana ohening be exam to mai pak ta ba na tragana oi da su mem yaw bane ba masi allah ki su allah tam bududi adu isa gi hona zaman haibam su leidna akoina hona baduki mong tarika do som da magi pagada mong do na sumai pagada bo ere adu ga pari ba mong do na ona taina pardi mem mena to pisala so yaro ba adu na sagi smart study akoina matau karam na aina merchi MR da mai pakke harabadi karam mong da pagani haibgi technique si sana mina haib khudima mag sana ne haib le tamne mag sana ga su thiba am darkar le ya chhatra khuding mangna aina MR ge exam si thage SSR ge exam thage haib target de aina darkar le mathematics si mai pa na bidamakta aina kayam practice to darkar le aduga aigi leidba potential sigi matungina ai kyam kana hon of darkar le si masana thijanbam first thijanbam darkar le hanu pa ba hudingai da aya mane ko to paran phawk kana phawk tre hain haidne adu thijanbam darkar le han bada aigi potential chana na kamai ma how to learn
my step by step later ado ma just dakar yam oire aina heta har ga mi kudum chana ne have later begin ba ina har aina de ai line da har ki ba so mine pause my pawn mi kudum ta aman hai ba sil oina chana wait am adu gine adegi asai mathematics ki oina de ina je hari bon dura dum MR ki class 10 level ki do level ha ki to pa don class 7 8 ki parne adegi SSR ki na class 10 plus 2 dene ba direct ekoi board ki question myam yor kipsia hai to moin hang do si kaino mark sum ne gi amani da hang to ne aduga minute ama ko father dene ba di kai to do koi na i do hotel bote da miside minute manga na tara na tang apo ko pi biaw bane ba minute to aduna sai gi koina pai mo sin met ki time bounds yam da ka time bounds da ka le re aduna time management to ne ta practice da ka le aduga amaka in hygienic ba mana subject asai SSR le subject mari se kunmanga ne ble re natra ahan aigi oiba suggestion oina hargade kwali live sina koida general knowledge amsu english punba se sisi kwali live oi kane marang de ayamba na ikoi ki manipur da tamne satra singse english adum grammar se adum kha adum keto ne ya link ne ya adu jana sai english ka amasung general knowledge ka punba se ahan bada loina to utaba chawrakpa dak launa na hoina soidna mark phangani thaja batara 20 mukuma dak launa tahoba ama darkar adu matungda atopa subject ama 20 muki sang tahoba adu matungda atopa ama 20 muki sumain 20 muki level ama tawkra matungda atopa swat thana mark phangbada ikoi wat kadrena thaja batara adumba ko do hapen jat yenga ne adu do wat kane khali du sang pe yenga koina fukana base manga wat halagani tawredo asai 20 high with the loina chapmana na yaukraba ai subject mari maki 20 na hot kra matungda matam khra phangagadi atopa haji subject ama be kai do yare ba aina kitang weak way khanba am kai do yare adu mind tawraga sai SSR gi su MR gi su chapmana application apply to be adi mong dre ko na ke to be my park go adum hai bu mong si sai suggestion my to my park go na be ai kal nam nungai jere sa makha tara poina sa viewer dagi question am tegala khucharake sa muktabir che samna question am ga hangjari isa sa navy gi exam asi mark kaya gi manungda kaya fanglagadi khanbano sa asi am phajab question ne navy gi exam si mark kaya manungda kya fanglagadi khanbano hairiba potche asagi SSR dai base la haijage ko SSR da sai in haiki badamana mark subject kudingi mark kunmanga subject mari nitna subject mari sida mark kunma plus subject mark chamane mark cham sida ina 80 mark phangasu khangane hai blai teba aduga asagi mark kunmanga sida around at least 15 mark even 15 marks at least phangba se subject kudingi 25 out of 25 se 15 mark phangba adu argi khanbi abi chance to leiren haibi adu bu sida phangi haidna so heta khangane haibidi ade ma exam qualify o helakpi ai adu bu india da laiba mi se sarongna mi lak kaya ID direct fix haida sahi kenari ni lak kaya lai ne ba SSR thana ne na adu gi tanja adu khanga daru sina sumnegi mi lising ani gumba hungum yamna apik pe amount khanga daru ne na asai gi aina mark to trama pass mark ki sa da ke to bo ore ga phangi bo ore ga su final merit list ta yaw ki da bi ai aduna maximum mark phang ba sina paidegi opportunity to wani job to phangna wi da makta haidi maximum mark phangage asai kwaidi mark mangbadi matungina merit list to ke la to ni na aduni adu subject qualify asai gi computer based so written ke examination ani maktani ko phangado se amada phanga amada pass to ke na mark yam phangi ragadi adu so kidang back pe yam nungai jere sar makha tara poina
MR amadi SSR exam asi mai pake khaladi sir nong da pung kya natraga tha kya honar matungda exam asi mai pak ngani masi nong da pung asuk pani natraga na tha asuk pani haibagi oiba poti leitaba poni sengna class 10 da 9 da maram chana tambira khiba student sing adagi 11 12 da maram chana tambira khiba student sing da de thoidona haide kanna padra phoda saurakpa revision tham kumba tawraga dum exam da tha kan qualify oi bi abagi chance le adubu aikogi ayamana ke class 9 10 da maram chan tamakidraba adagi 11 12 da maram chan tamakidraba chhatra mayam su leibne na makhoi gi oina di kitang effort to darkar le rani asai mi mi gi makha pole chhatra chhatra gi makha pole bi effort se aina 10 da 9 10 da phajana tamkhra ga de charakwa my syllabus di ga aina hypet revision type haita tha mok no bada pung mari manga chaw yamna parudraga su sangaga ni mayam par se sangdraga de at least pung mari manga de ta da paraga adum fix ni haibut leite ko mana comfortable oi mongda man hai magi potential de matina pajaga adum oi bi appo ne aduga 11 9 10 da 11 12 ta mana maram chan study se to hodaba oiraga de mana masana weakness to khangjaga ne math ta I asiki sumak te haire ai math ta integration par sumai heraktre na calculus te so heraktre na ta na ICM di wale haiba adum masana khangjaga ni na probability se ai tamdabu samana re adum ai sumaina adum pass te tawre tamdabu samana knowledge to kem leite sum bala iber oiraga di mana adugi sindu clear oida suya yate 11 12 की मागी SSR dana 11 12 dai re की class M करे MR dana ase 11 की standard थोड़ा ase मेट तो नबी दमकता माई first basics याव नबी दमकता यावरुक तब तार basics याव नबी दमकता मा होना तब सुयार coaching चट के राम तो गेरा basic काय तारे CM di compulsory adum coaching चट के राम तो गेरा कैनोम di तो रगा मा होना तब तिया आते कई गुना करना माना computer based थागदर exam दो माना marks ये अमन लान खोल रगा दे 0.25 negative mark पिरकनेबा खंगदब सुया यारोदबना माना चावराना दावेंगा इरुकांदा मन माइनस तुम फक्टरनेबा -5 फंगे का हाइबदो फजपनते अदुमाय माइनस तोना मार्क्स सेट किदवने अदुना बेसिक मागी क्लास 10 की MR दबो रो plus 2 की कोई SSR दबो रो basic CD first ma खंगदब यादे basic हान यार को ergana ma chawrak pa revision type my syllabus tu ga tham pawra dum oi bi ai side te gi knowledge na aduga basic yaw trigger first basic to nai na mi tamukta darkar le mo tam dum changhan ba bi darkar adum changhan bata ni matam sahi tha manga oi ga to adubu fazana ho na ma gi struggle ri makha poli kuina chang sang da ba de yam noy jare sir makha tara poina sir viewer dagi question am tik lokharaki mukta bir se samna sir question am ga hangjari sir sir navy gi medical matang da wafum khara ju thambiu sir medical gi matang se medical check to bi matang oi ga dabra aduga medical branch ki matang oi ga dabra haibu kitang samam nare do ani magai hairage medical first the medical check ki oina harage ke ai samam na bam phaure ba question sida ani mag oi biya ya medical first the medical check to ba mutam da han ba koina basic sing ai ta ra ko mid ki o bi sang 6/6 oi gida limit ani makta na ko ngi ta bi tang 600 centimeter ta gida bane sumaina mid na kong regi sang gi atopa saru sayang de tek ta ba adugumba tek ta ba na tragana formality ai haksang gi ke ai tare phibam si kai dabra si sing di check tawe aduga atopa amana navy da so hojikti agni bedu nupi sulai nupi werga su nupa werga su nupi werga nupi consent nupa werga nupa consent ka haidi ge gumba type oi biate haidi nupi na nupa wakal khanba man adum batu yate ade nupa nupi gu mind yawa adum batu yate adum batu compulsory yate soidna changa su adum out of service tha khani khanga kanda adu am lere adrege
asai medical ki dama ina ke hujiki sini medical ki na yamna ke to dokpa yamna sini na ke to first basic cases to ne da mit na kong high sing sini sector se do medical branch ki matang bu hai ke medical branch hangam basu oiram basu ma hang medical branch se khoi gi matam da SSR exam ji qualify oiru matung da silka da khoi basic training chale basic training chala matung da basic training da koi tha truk koi basic training tha truk loira matung da magi sana branch khaido ga pire ba ado koi gi medical branch na koi class 12 ta ma khoi di biology da ma khoi di wang ki basing do adu du the best ga medical branch pi ya branch ti myam aviation leiri mechanical engineering leiri adagi cement leiri sumaina matang electrical ki leiri mayam leiri sida biology da sai tep ta ma khwai wang ki do adu sing doina medical branch ta pire exam sumar ta mu bodi la ya akoi final exam adu gi to se get to grade ko khang de adu bo average ko u kan da 12 ki biology sida ma khwai wang ba sing do adu tu de na thaje akoina medical 100% so ain haibiya da bam le kai gan marks even 90 mukuma salaga 90 mukuma biology da phangba 90 na de haida khoi de gi mam hen ba yaw ra ga so makoi medical phangdap yaw we ba aduna chaurang na hai riba plus 2 gi biology si marks si wang ba du khan bani hai ga so asai gi 100% di haibiya da bam le de ba kai gum khara su manung de lai ba ma le ba ada khoi na detail lu kai no de soiram boy kai gum boy ra bi hai nam de aduga amaka hauju jikki oina de hojiki aina asai high ki mongdra medical staff si khanre hojiki medical staff si khande kai ginai kanda agniveer da sang bakangbu si sahi mari der kanda to ki gadam ne ba sahi mari have si medical staff amage de tamba pol hoitri ba haidi magi basic me am tamme first da koi nursing type ne tamni se nursing type te hida ka pa de injection ka kai hatare medicine piba dai suturing to ba adu macha su myam hatare minor kai surgery gum sum ba myam haidi to tammine adu matung da ka sahi mai matung da magi specialized branch hatare adu mai adu specialized branch em ka pithok to ne ro asai specialized branch phang matung da adu gi am ka tam thake do ne chahi si around manga chahi taru muki sang chang fully ekoi se tambal loire ka hai base ai samakina sahi mari maga matunda mari matunda medical store management and ai specialize medical store management and phangye pai sagi sigi si tam thaba complete loi sahi ani haidi sahi tha tarugama tamurani halani tha tarugama gap lerni tha tarugama am ka chatorne tha taru gap ler matunda am ka tha taru ki am ka tam chatorne aduga am ka around sahi am khai sang si haidi sida dum chang ke ai special system tanam sahi kam ba mutung sahi manga sahi mari makhai matung da tare mari makhai matung da sahi am makhai am kasang tam thari se adu total pasel kan da ai tam bagi loi ba matam se sahi around tarun kisang oi adu agniveer da de kamai to reka agniveer da de mage sahi mari da to kipsia am chance lai ne na ai di medical ga kitang contrast am laktra tam ba hon ga to pusya da ne na aduna agniveer medical subject agniveer no lodre tongan ba medical staff ne khalaga ne tongan bo ina direct akoi BSc nursing to ko degree na tagan atopa haitare magi medical lab technician tamak pa bo ro diploma na tagi degree paraga medical gi line da lak kambu do adu ina khalaga ne ho sikte adu khan bagi da process howrani koi na adu gi haidi notification letter thadu khajin to finally khallani na notification de thok kriya aduna agniveer unit medical staff se sida hojiki unit like de yam nuai jare sir maktar puina sir viewer dagi question am tagala hucharake khulakpham option na sir question am hangjare sir gi punsi da nebi job na phangbagi damakta inspire oi khiba kari karamba puna oi khimu sir masih kita jalo gai yamna nuai go question jo ere ai aseng bagi de mayam tabiri ba viewer sing da hygienic ba ma mioi ba se ai hojik oi ba condition do
अदुदु उरगा नत्रगा पास के आई पुंसी मरियल दु उरगा इसान इसासे अदुम सुमाने लेरत्रेन खनबे बोसे तोपीरगा तुंगदा लाकद पुंसी दे हेना मरम चाबु वइगेन खनबसे सिसे खनब तारगदि मरम चाब हेना आइन लेरिबद्रगी कंडीशन हेंगतना ओइब ngam थाजेब आई इसाम क्लास 7 8 फोदाई सेंग लाइक गाइसे तमदबु समाना रमेब आइदि यामना ngausinnabagi mongda even aina talab kuma kwa gumba natragana khaini foba maram chadaba sum nisa si imana sina sain ka sabu ki yoram me yamna maram chadaba likely su pani khangdaba sum myam yoram me adubu class 9 karakban oi 9 karakba swai degi aina khairiba maram chadaba haidi talab kuma kai gumba saba sum si tokpa plus likes tai thawai seng nei yawba hauja kimne like thawai yawba haura ena ai hata naknaun hata haibadi du web net ai kan ko ne kona base am kan ko ne kona raga ina makha 11 12 se 10 pass ko matun 11 12 se en tum chau dai tam jaram me en tum jau tam ai seng na ngal ngai dagi miang ko be social work se dum khar pang pai tare student organization kai ko se pang yaw roga yamna thawsi tomning bai tare adumai su myam tor ke student organization di yaw roga General Secretary or the Nana question said I'm talking about Kan the Bodina Tilwin Mang have it. Adum Badrumaram work into the class 11 12 coming I no less 11 12 q even no less is saying I want to put 0 at the lake here. A guy realized the Rokeva. A top I send me Nariba, a top a missing like higher Roka Shauri. Aduga Makoi de Pesasa talk him imung big idea lazy. Aduga Aigina imung da so economic so down waiba adu ru like ta so haidi matanam khak tamaga sumai chen bai je kan ta kona dum amang bhai du kibi ai na khalaga aina just mind science to roga aina social kedang organization ke kiyaram je tok thoga aina sahi ani 11 12 sai ini sai sengna yam kan focus to roga ai bazar da le raga cc de ming se lagi extra stay ke coaching se ayu nu te pulap bilo roga ai pura full 11 12 tamakia adui matung da iwan to an ba haitare adu mat tam matung da iwan confident am lak ba hoke bai ai aseng be de iwan da civil service kum ba thaning bagi apa ma so adum hang la gi lei sala ga so iwan confident de sum lei ki de sorry confident like this asai ai na phone da me na iwan port yaw da bagi ne adu asai gi 11 12 bazar tam kai da hojiki ai khara tam matung de civil service aina sai anga oi khalam ba do to gi haibigi wakal lak ba hoke aduga adu ai mapa 11 12 thaglo ram da mapa lam chatpagi apa angam badu oi khite dm loina ai min se sele dm na tamba horam dm na tamba horam da aina hi family gi hata family economic condition ke mam lak bai ta adu maka adu dagi aina has masidi ai ke go mama de seng hin ne bi de au ge na hana de manga la khib din te ba ai ke go mam de to ba fai en khalaga aina imanap sing pulaga try to khib ne bene bi se adi matung da ne bi da oi atu mai sang khib ne ba adu se sanga matung da kwai pha ba do oi en khale kai go nai kan da aina se sanga matung da grace resolution le adu atopa मैम माइडी एक्सपोज तो रे इन सिविल सर्विस के इन पानिंग में मैम ने मैम पा फंगे उसे लागान पैसा की कितने टेंशन दे हन थरे ने से ला मतुंग दा अन बाइजस ते की डायरेक्ट ऑनलाइन कोचिंग लौरा गई तंबंग बे चांस फंकी अन अहान बदai हने ने बी दai संग के ना प्लान तो संग की ते लेते मोटिवेट वर ai sengna aina oi khalam maduna amma oi gasu sang khram matung de one of the best platform and NBC one of the best organization and khal bi sano jiti am pam leizeri yam nungai jare sir makha tar poina sir Indian Navy MR amdi SSR ki exam asi Manipur da center ki haribasi kari maram lo orang gudum sir amadi masigi thorom asi center government na Manipur asi thausa da bi ne haina logodra sigi se ai koina direct ne bi da le ramena ai gi oi ba wakhalon koina face to ro bai tare khara higher gade Indian Navy si missing siam jadeba missing humpu ngam tane sida amka medical staff hire sina amka so hena yam dev yamna pick pe amount ne aduna sai ki first
Indian Navy si Manipur da lobo erga recruitment oi tobo erga de Manipur gumba ID mi sumna 30 lakh mukta laiba mafam amda laaga recruitment to yardi Mizoram da su Assam da su adagi ID state kudimi state kunipan the union territorial club kunpa pan isang club to bam da kala hoidra Manipur da har loin am consular pam da kala loin mu chala to ba do Navy gi laiba main power hai tar Navy gi laiba main power sina madu oithokpada kitang waganina ayi wakhalda khanje aduna first point Manipur direct laktabne en khale Assam gi Guwahati hai sida northeast ko ne develop asida thumna pam oiredna aduna masida oina kauraga main power do somda recruitment gina chat credit somda ana amne kanani hongni atop office ki thabak thoram do haidi adugi tongan midi leitabne na bera kagadab kya laiba aduna Assam gi Guwahati gumbada Northeast ki pull up ki oina center o hen bane khalle first point da ani su point na ekoi Manipur da Assam da hello Manipur da hen dri kari kino Manipur da center o hen bi ya ta bra ena just hang bada Manipur da security risk le pasu ya bale Manipur da seng hoi atop exam myam ju tha bari thana ne do oi bi 100% oi ni have security risk kum ke gum kara da so yenga Manipur da de ekoi Navy gi oi ba ke like Navy gi oi ba plans masam da so like te Assam da so like te like ga so Assam di Airforce de attest to bune ba Airforce de attest to lai ri ba Assam de at least Manipur de Navy gi oi mari le na ba do am te like ta ne na aduna so security risk da so yenga point to sumani yenga ga sai first the main power problem ani so the security risk ani si di yenga ga Manipur da oi center p da oi ne na thaje ai wakal da atopa ai no wakal da akoi center na akoi Manipur da kadang hantani am got pa dum de si matang de thoi pa dum khiti ai ni sambara lai den khalle ram dhana te no na ns imphal gi min da po siba ma sem ri ne commission tau khri ne ba aduga atopa Manipur macha sing se Manipur macha ne ta hantana khan ba du ta oi ba na te ba lai ba te si na dum level am dum respect to ri ne aduna sai gi adugi mong da khalle yo yam nuaizare sir makha tarapune sir as viewer de ki sir question am tala khochara ke sir Muhammad Aslam na sir question am hangjari sir sir na Navy asi exam thangai damak ta pung kya like parak mo sir amta ebiro adu asai ai na Navy exam tharak pagi damakta de ai 11 12 ta sen ai maram chana ai lak tamakke 11 12 ta maram chana ai lak parakim na ai han exam Navy ki exam tha basida han chatle chat kan dai si mention bai ta na mi ming ba ke lang kraba lan ke bai na silan ke to pamta paper du pbro na script pbro ai kan da ya den to ga du mana ai se ke to ke ai de ya ki de bahan bete ko ada ai question du di moina tum question du pijal ai ni question du di question du da hangi bu question du adu ke mati lai de se dum khalle ke yu ai thoina pa dinga just 12 loiraga graduation tawraga tangkhai salak pa doi da chalom ne thoi nai ngon da lu pa soi te ne khallaga ai se ke toram ne ba charak pa yeng di ngamaga mathang soina la ga pass taw gane na dum khallaga mathang tha taw le ko bidna jo sayum da la ga khara dum pare fix ti si di ne ai graduation su matam da taw ne na graduation yum de ki salam me ba ke yum de ki salam me ba dm da yum de gisalla ne halan angang su tam matam angang ke lebet pep ke su tam me to pangang haitare ayuk tan angang tam me dm da am ka sale pung 15 swaida halane ro halaga ken pota ga jiki ne bigi do pedi ngane numi tang ram tan am ka lebet pep ke angang khara yam diam de khara dum ina ai ai le kai pe no ni to le kai ge ngai sa ta adu man to ga tak pudra dum knowledge to dum lo sil le pa bada yamna di focus to to kin ke tak pa do ne kitang tak la ta knowledge lo sil ho ba dum ai to we adum tha mathang tha just next tha to plak be dum tha ka dum clear hoi ki yam nuaizare sir makha tarapune sir viewer de ki question am tala khochara ke khulakam option na sir question am hangjari
Sarna reference oina parakhiba lari kharagi maming amta haibiro ana. aina reference wana ai sana directly like the park it reference book am tai use to kite ai matam da sengna aikoina just kal se nepi exam thar wudam ni high basi khallaga 11 12 ke syllabus ne di khangaga 11 12 like se pangpa pa ke ne do ai samak ina general knowledge english ti sana dum khara di hon already dum khara improve boy later general knowledge na aina civil service kuma thai khan bagi sana dum news hindu news kum newspaper gum na tragana any newspaper se de adum pa samnaga newspaper se angang we de pa bagi haina bi de adum la adura newspaper se pa pelak na top magazine ke de adum pa adu fix on si pa ga dam ni hydra so adum pa di pa re adum general awareness am su english ke na de sini enough way aduga math train 11 12 ke angang ta am number bare maths ke na so engonda program like ki de CM pan hybrid dragon like it aduga science ki di physics sengna physics dum khara parke aina si physics ki SSR ki si pagadam ni haina aina pa badi oi ki de adum aina 11 12 ki pa ke budo du sing de dum yarak thre nai tha je to ahen bala CM ni hai matam dre dei pa ki de Yam nungai jere sir. Sarna hojik haugal agi sir chida message khara pibiyo sir. hoi ai ki sa te gi just ai gi oi bo khalon da ai jening bade tungda halagi yeng daba tungda halagi yeng daba hojik le association se si da so chungsan dana matha sar leitaba mangum the forward ta chatpa se ai ki first point no in haijeri tungda halaga ai se like se maram chang tamak tam ne ai se adu school da tamak pane na tranga ai maram charakte ai hojik le condition sine na khallaga matha ji sallaga tension nam de leiring ai da ai tungda leigida tungda uri ba pot do phangna ba pot na ba gi focus to wat leba aduna atai me am ka thoga mang dai kari tawani mang da lei pot to ada focus to na first point hani ani suba point when I hygienic bade responsible person ama oi ba responsible oi ba mi ama oi hani isa ko mi ko ma ai si imung asigi responsible oi ba family sigi lekai sigi khul sigi amadi lei riba khoi leibak sigi tare responsible amani haibasi mamut tan isa ji khanga responsible ama oi bigi thabak thoram tawbasi yam darkar lei adu ori masa matom tana responsible oi ba misak ama haibasi masa matom tana nebi oi gera nebi oi hodra so airforce any ama ramar tora mai thokpa to an quality lei cm oi rakadori ne responsible oi ba mi am oi hninge ahum subdain point am khak isa gi potential ji khangani potential se mayam ayamana satra sing je koi masai potential khangdaba yam yawe ba koi gi samna example hoina ha Ronaldo da cricket sana hoina moi family na insist or mo kan hairam ba namna sanaram kan koi Ronaldo gi maming suta suta roi ta ga to ado kai gino man forum mi ma sana pot chalam begini ba aduga Sachin Tendulkar do ke da football sana so ina kana India masa pumbana namna sana ganda ma football da phau humde ba ma chana balan ma gi potential ru just to for kanne ma phau se aduna in hygienic body potential masai potential khangba masai potential aina IS oi ke ngam ga word madi matung ina aina back kedang back ti tham da ba plan A B hai bam lai adu thamaga hona ba yab hona nebi da phau ngam ga word madra kan hona ba natragana ai sarkar thabak sida chana roi da ba atopa business line da chana ga word so madu ai koina ai potential do ura to bu darkar le ya ai na somda sarkar thabak nam hona ra phau roi da somda ai gi potential business ka lai ba adu ga business ka ai ki chance to manghan ba ba si ju to roi da potential khang darkar le adu ga mathang da in hygienic bade satra sing da ego hai su loi le ego hai si kamai to ganda sungai ade ba ego hai se ma de phana oining bo was ego se ya loi da ya hol ra ego hai se koi ke mai thi na wa ari maroi masa am ne oi aduga asai gi knowledge tan sing badi kai lei ba siam su to knowledge tan sing bada angang macha de go so han de go so any am de gi knowledge da ka le knowledge today tan sing ba se koi kai roi da bane maduna da ka le ta ba mari makong samna da ba knowledge tan sing na ba kai de men to ti phatte mari makong samna ba haidi
ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯟꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛꯇꯤ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯩꯖꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯈꯛꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯩ IAS ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯅꯦꯚꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ खितंग सोसाइटी की खनबम दरकार ले आई सी ओइग्रगे खाइबसी द कोनगदोसे आइनो ओइगिदोसे सोसाइटी की सिनै आइनो ओइगिदोसे मी अतोपगी सिनै हाइबो खलजि खल्लगा मतम पुमुक्त सोसाइटी बुनुसीबा लेइरब लेकाई मियोइसिंग नत्रगन अतोप मियाम सिंगजो नुसीबा सिसियमजो ओइहनिंग कइगना कन अकोइना म्याम पैसादि म्याम पाइ कनागी एमसु मतेंग फंग अतोप मीद कनातना आइदि माइ मतेंग दि फंगदि हाइबो म्याम तारंगनेबा अदु कइगिनो माना सुनगी मसा खकि सेल्फिशनेस द चटके बैनेबा सोसाइटी ग इरोइना न चटपसि याम दरकार ले सोसाइटी नुसीबा समाज नुसीबा सियमसु छात्र खुदिमुक्त दरकार ले एन खंजे अदुगा अतोप अइना हाइजनिंगबा हाइजनिंगबा हाइता सजेशन अम करना मतम अहल सिंह छात्र सिंहने अहल सिंह वरी वतई सानस याम दरकार ले अखोइना थाजदबा नॉलेज क्या अहन सिंह दम लेय अखोइना फाना हाइ सिंगरगसो अहन सिंह अखोइना फंगदबा तोंगनबा हाइदि केगम खरा लेरंबना मरम बरगा अखोइदा कानब पीके म्यामस लेरिनेबा अदुना मतम अहल सिंह वरी वतई सानब सजेशन पिहनब खोइदके सिसु याम दरकार ले अदु हौजिकी मतम द मोबाइल पाइद मिसि पाक लेनद्रे मोबाइल पाइ मसी पॉइंट से मोबाइल से अखोइना कनाम खरन मांग सिजना भाइबमा अरु कनाम खरन यामना मोबाइल से मरम वरगा यामना काना बो वरगा पुसिदा चो माइ पक्को हिप्स यावेबा अन मोबाइल से वाइस यामना सिंगना सिजना बा दरकार एनी न दरकार है पुन मोबाइल फंग यूट्यूब तो लोइ फंग न करी ओइनी मपतो कमाइन ओइनी लोइना थिरा फंग मोबाइल से माइ यामना वाइस न सिजना नि सिंगना सिजना निगे अदुगा मथंगदा नुपामचा सिंग ओइना नुपिमचा सिंग ओइना नुपा सिंग देगी खतंग लामना लेबम दरकार ले मरमदि सिगिसे अखोइना कन्ना इन सुबाइन ताक्त्रगसो मैमने खबीरेने सिगी सिदा ताकिबसिदा हेना अखोइगी टाइम दो असै नुपी वखल नुपाई वखल तव टाइम दो थोकिबदा लाइक की टाइमिंग खितंग फिक्सन खाने बदुगा माइंड फोकस तौदसो असै लाइक की टाइमिंग लाइक द फोकस तौबदो असैगी नुपीगी वखल खितंग फोकस मिक्स तौजलाने नुपानसो असै नुपी के हाइदर अमन वखल फोकस तौबदा मिक्स लाइक पावर फोकस मिक्स तौसलादे खितंग अखोइदा अमांग रोय सीएम जे अखोइना खंगबम दरकार ले अदुगा लोइन अइना नहा सिंगदा बोदि खरा सुमाइना छात्र सिंगना पेरेंट्स सिंगदसो अइना हाइजन पेरेंट्स सिंगदसो हाइदि मचा सिंग ओइबा पोटेंशियल से खंगहनिंगे मचा सिंग से करी ओइबा याबनो इसे खंगबैसे चावकफेति येंगा डॉक्टर इंजीनियरिंग अदगी नेवी आर्मी लेसिंग से हेत चावकपि येंगा नतबा मागी यावरिबसिगा चानगदबा करी लेबनो इसे थीबम दरकार लेयबा चावकपा हाइफेट स्वाइदे उबतु नतबा स्वाइद डॉक्टर मा तमे तमहलसे इंजीनियर मा तमहलसे हाइबसिगा तबा अंगांग दुगी डायरेक्ट पोटेंशियल दु करीनो सिमन खल्लगा अदुगा चाना मोंदा अंगांग से सेंबीबम दरकार लेयबा हयें कना खंगने अचो साइंटिस्ट अमा ओइबा अंगांग अमसु ओरम बियाय अंगांग दो नत्रगना अमेरिका की यूएस की प्रेसिडेंट ओइबा अंगांग अमसु ओरम बाराक ओबामा से आ घना द पोकुर कना खंगबनी मासे समय ओइ करजे मागा चाना ब्लाइन चलमबगी ngasi यूएस की प्रेसिडेंट बो ओइरमिने नत्रा अदो असा इन हादि पोत मामा पांग से पोटेंशियल से कितंग खंगना अखोइ कितोबम दरकार ले अदुदु अंगांग से मामा पासे याम दरकार ले अंगांग अयामनो अंगांग स्कूल चलो खता हाइबी थबक से सितोगा मामा पासिंगसिना मतौ क्रम अंगांग सेमगने हाइबसी मखोइसु तंबम दरकार ले अंगांग सिदा लाइक पाउ खक हाइब नतब आई मी ओइबो खक हाइब नतब मतौ क्रम अंगांग सेमगने हाइबसी मखोइसु तंबम दरकार ले मामा पासिंगी अदुगा सिसिंगजिने चावकपैना हेक हाइजनिंग बाइदि तो थोरपा लाइके मसे हाइरम फसिंग हाइजनिंग थागतसरी सर अमीन इंडियन नेवी बु ngasi gi mamal yamlaba wafum kaya aikhoida share tawbi baidama
matung tarakpadasu mamal yamlaba wafamsing asi aikhoida share tawbiraga hawgalaklib satra amadi youth singsida kanaba kyamuk pibigane haibagi thajaba thamjai amadi yengbiriba viewer punmak thagatsari aduga viewer singna mathang tarakpa Russell live discussion asigi matung tarakpa episode singda tawhaningba discussion gi topic leiraba tarabdi isagi comment section da ibiraga khangan biru madu aikoi lakucharaga discussion tawnaba honajage ngasigi koigi sar guest sar amin dagi ayaba lawjaraga ngasigi disi discussion asi matang asi loisin jarage. Thank you for all Thank you, Russell. Russell Coaching Institution going to third perform the ceremony. Upon the viewer, Puna so third perform the ceremony.